Happy weekend, let's have fun together! Hi good people, tasi ibum praia dos coqueiros, nebe conhecido liu honaram pante kelapa, hanesam fatin destinação ida nebe furak ho anim fresco tasinian. Ia parte seluk fatin nimos conhecido ho culinária timornian. How sinti good people siramos hatene ona, hahan siranema hanesang katupa. Wainhira hakarak hang katupa bele hakat mai ia fatine. Tamba itania mama sira prepara hahan sira hanesang katupa, ikan, boek, gurita, no seluktang, nebe makhoni sabor natural tebes. Happy weekend! Let's have fun together! Hey good people sira, eu fino samai dane, ame lo que lori good people sira atau lau doko cidade, ame akan get good people sira, e de cidade larang los kala no. Makanya kita sebagai good people sira hotu ne bemba que sempre acompanha programa ne, e depois esse fim de semana ne how belo meta loita poster hotu bahare tani culinária turismo, ne bemba que cidade dele e nós akara lori ta hotu ba ia det cidade dele ne bemba que basic ela ia ita poster ne ela fati. Depois são fati ne conhecido tebes sonaran. Praia dos Coqueiros, Pante Kelapa, ne bemba conhecido tebes, o sabor hana bemba kamor tebes, so idêntico tebes, o itani culinária han timornia. Los que era. Parece terceira metri? Hanesang ikan tunu, suntu. Cara coco falei. Los. Eno favorito lima de nebekari. Kau cara coco lima ka suntu no mos, ho buat tunu ne bemba ka ita cara coco tok ni sabor ne uisa. E depois íamos batar tunu ne bemba ka idêntico tebes, o itani ini sira o itani malu se bemba que sempre fans nesse sana bemba que ia depois está com mos com sabor de bemba que único tebes ai atolan cabelo los tona pakar hang na ka los mas bem interessante liu wahira mai ho colega família e namos ho ema bemba que especial claro tebes e belo metri é uma especial cara lá iya mas bem segredo todo vizinho cara depois o WhatsApp dele ok bele ok dia aku tiba serah tu tiro ba companhia fatih belo metri e tá sei bare amu tu namos ko ko la hani sabor los tiramide let's go. Kalan dia dia. Dia kalah. Ni buat kita kira. Buat kena 50 sen. 50 sen ikan? Ikan $2.50 sen. Suntu? $1. Oke, ni foling jijaknya ya. Oke. Oh, isa ketupa. Ketupa ada quarter. Ketupa ada quarter. Oke, dia itu bele dalam itu enggak lah. Oke, bele. Eno hane favorito mi do suntu ne. Suntu ne kan? Sim. Oke, pesen prohang ya. Los. Oke, mãe. Kita bela dalam leituan. Depois, ame pas akar hatene que cara pasan sere memang mais ofan hare sa ikan boe. Buat sere hotu mais sere pola fila faliga ou buat sere memang ka putih silosa ou buat sere memang ka fresco. Balu ame sosa. Oke, balu silosa, oke. Ame sosa hosi. Oke. Asa ikan ne ame sosa. Oke. Serne ame sosa. Oke. E depois dia serne fanti, buat serne fane e mais loke cada fim de semana kan segunda atau sábado tu domingo isa. Lorong. Oke, cada lorong. E hau loke tu kira atau taka tu kira? Ame loke começa tuku 5 lorai. Tuku 5 lorong krai? Lorai to tuku sanilurisi. Oh, e depois depende da sansa da mata? Sim. Takana, oke. Ayam prakau. Oke, depois Fatin serne kita visita husi termalu turismo sira husi laran edga ou husi Malaya estrangeiro sira mas mais visita Fatin rasi. Sira mas cada vez sira mas sosa. Oh, sira mais sosa hoto. E bela hatene kata ka durante atividade bem kalau mais rahu fansa sana rahu satina. Ame kalau hahu hosi tuale iha
2026 começa. Wow. Liuruna. Anta Cliuruna. Sim. Oke. Bebe main amirona história dia kata antesnya main sira fang ia be bonuk na ba. Tambah sama muda kalau maya fatin. Ami fanya bebolo ya 2014. Ami Oke. 2014. Oke. Ami masih gubernur muda ami tumba. Oke. Karai. Dia kita rebe Fatim Hans rebe fresco e o insa mais rare hanesan vendedores também que fazem lá culinária turismo nia. O insa mais rare ambiente dia que lá e depois o insa mas o a casa de banho né bem ter precisa ter também. Tem mais uma visita precisa casa de banho precisa fazer também que moça o insa mais rare. Sim. Ami hane ampan kasirban muslaiha be Oke. Oke. Mas ami fanya bebolo be musiha. Bemos siha. Kasirban musiha. Oke. Pois patin sagorane la diakon. Sekari pele to bocira tu hare rasik ta. Oke. Oke. Mamos ato na ne kami mula. Iya corona ne laran tinan ruane mak. Oke. Ami senti na bala na Oke. dia atin mura kan lain. Oke, dia. La dia kita. Oke, lo senang main Bebe. obrigado para quê? Los Juni. Main Bebe bele interessante, los bebe interessante husi dada visitante mai metang main sernya kulinária na bebe Yeah. maka sabor tebe. Tambah sabor wahana bem que fresco. Asquela. Oke. Agora pelo metri e troma sacar coco e trua. Coco Los para ita pele hang di sento ka hanin niya. sabor. Oke, pelo metri. Okay. Oke. Hawa karak suntu, hawa karak nang fahi. Oke, main. Kira mana main? 50%. Tunggu. Lagi 50%. Oke. Pelo metri. Oke. Lo senang matang kartu barit main. Ya, katupa det main. Ketupa hat. Ketupa hat itu. Ya. Tolong kabin lo zona ino. Nah, ketupa $1 ya main. Oke. Oke dia. Belum eno tuturia fatin ini ite sente ambiente fresco los kala. Makanya kita pelo metri ini mas lagu pipi sir hoti fim de semana tá sira la bela lado oklio. Besidet meita ni fatin me localiza hela ia cidade dele. Nebe agora o pelo metriamenona kapaka menu ahana be maka iha nessa intani turismo culinária. Sambu sunto no moço katupa. Itamo itu mas lagu suka napa? Itu ni batar lura sama iha. Sim, haluan tiene. Ya, depois de itine mai te tem que Oke. uso pela paleta. Kita sunto no hana fatin no moço o ambiente ni be maka na kono tebes o família. Não só por aí quando be maka o emang be maka boss hado. Los quedas. E namosnya ambiente ni fresco tebes tama fura wahidi tura ne ite berate ke baya sore ite hare iha paisagem kristere kalang ne kapas tebes. Bisa teka baya sore ni fali ite bela hare ia be bonu niang. Ini mas basically iha pasti. Los. Tasi ho hahane memori ni maka emang dia soke malu keras. Los quedas. Timormos ia hotu negala ite la kusinya bayar. Liwa ite timormos ia. Makanya keras. Emang dia ita rasi ko promovi tene fat turismo sira, mas tene culinária turismo sira ne bem e tene malu timor mas sira mas prepara rasi. Ne be ita tingi coco no mas tingi sinto kata kahani ni sabor no gosto ne be. Los quedas. Hendet hahane be maka amisa ne mai. Katupa, wow. Cute. Oke. Obrigado para que mau. How kabe botos na kara kain de sunto neno. Oi, tebot kami na sunod, tebot kami na ng pahi. Mabe depois de hawari sunto mas dia kota. Ako hambueg dito. Oke, belo metri. Terus belo koko ne. Hako kuluk lai sunto leba. Oke, bele. Okay. Ay manas pa ne. Yes. Buat pipa sira. Emang kahana bema ko yung belo metri hameno na. Amrone be kabularamos começar malahana. Ano kabo niyo losto na. Gusto pa sira agora hawa kara kokolos ni sunto ni sabon. Gusto ka lai. Oke. Ano? Natural tebes. Ni sabor or textura ni natural tebes oh. Ita hamba ita siente ni morning dia natural ni usi fresh kunya ni los kalai. Ya belo metri tama. Hahan sene rasik, hahan se oi main dia kabar. Hahan sene fresh ku. No? Na bema ka ya hamaru trola usi loza. Iyan sa nansa usi loza, mas be
Mara nebe hanesan suntu buek nih. Hane bema ka fresco ino mos husi duni ita ini tasirase. Nebe bag good people sir hote fini semana tabo sir karik baru call in serviço fini semana kore. El hakat mane pa koko hane bema ka honinya textura ho ita niya mori sabor timornya tambah la kahor ho mistura ho botu weng. Be ya ini ita be nota kata polish mutine tho derok de tambah ini mak identik timornya. Ini lebih maka autentico tebes o natural tebes. Ya maknanya kedas. Kompanyen fatnya bilang meteran berubah. Bro. Good people, bagi hirai tahang, no senti hangnya sabor, ia fating memos, ita bela senti anu fresh ku tasinya. Wen hira tempo live, ita bela pasna mutu ko familia, kolega sira, atau hanya mutu nyane. Tambah ia tasi ibu, iha boska deira, ina mansini lebih ke para orang isi ita ni masia. Unsa mau nia atividades hala ya fating prefere. Dia fating dane beke ya potensial dari tebes supaya ita hotu liu sida daun o tene populasi barak memang kadang konsentrasi di lara ne fating dia kida bebe se wenghira ita hotu iha di larang talau tene atividades palu kete ya koleng o ita persisa tu halo buat tour atau refreshing ka hola anin rumah ya fating dia kida baita para tu bele hola anin ne fating atividades dia kida baita hotu. Oke dia. Mau Oinsa mau nia hare iya fatin kulinare simple sirene ne maka atraiu teve sudah mau tu maka akar me visita. Hanesan jovem mos Oinsa itu buat nia hare ambiente hene hanesan ihane bemos arashka namos ho itu nia kazervang. Oinsa itu buat nia hanoi namos tu buat nia hare. Dia hanesan ita hare ba iha kulinario ihane ita ninia komunidade sira hela ihane Sim. sira hanesan bukan negócio que kida iha fatin dane besa sancer mak sira prepara hanesan dol pai baing ta hai baing han sira mak simples baita tu hang hori holane ngan zoe compestor nami te bolo kulinario simples misang ya ayam potong balu ketupa no buat selo mak kita persisa hanesan foi sai atau zoe ngi dane dia ita hareba situação nebe que acontece duni hai dane hareba iha fatin turismo. Ida ita considerar kata turismo Kulinaria. turismo kulinário. Turismo kulinário atau ita bele turismo lokal ida. Misalnya ita tu atrai fali ba itu nia visitante balu atau bele mai tour holane. Então, ihane precisa ita precisa precisamente atau hareba. Fatin ni bema ita precisa hanesan harus fatin bemos ita precisa. Mas como darau ki ida ita sirau ki ha. Nebe. Hanesi ita zoba ni hare, ne fatin potensial dari baita. Fatin potensial dari baita. Saya mengira kita colher itu sobre isso, saya mengira kita desenvolver dia kan kita bela atrai, kita bela promover itu produto lokal balu, sans nebe kita precisa tu promover kita bela promover isso fatin turismo kulinário seranesan, ne potensial dari tebes, nebe importante mak tem que harus fatin bemos, ne importante, saya mengira seranesan ide kan Kondisão kondisão sim, ne kita boleh kondisão. Obrigado. Bambang mau mai ne ya fin de semana ka o segunda to sexta kala. Hau hanesan estudante dalam rumah mi, o minha colega, atau minha mestre, sira. Ami tour ne tempo det. Bila hatene kata que sábado, ka domingo, tambah hatene kata que estudante. Qualquer situação, né? Qualquer tambah sehari situação. Oke, hanesan imam seturane na. I senti confortável que hane memang ka ita belde kata hanesan itu buat que hane produto lokal. Você sente contente no mas hane sabor ne kalai. Ita senti, bye turane ita senti kata. Liu iha nan tunu sira hanesan ayam potong sira ne. Eka ita senti, mas kan ayam potong. Ihane mas ita tole hari produto lokal lai ya. Produto lokal ita sira kategori. Ita sira kategori produto lokal. Ne ita se tu masahang sate det, ketupat det,
Obat Iya sirup mas, na bebak. sunti mas buek ya, tas kare. Kuliah mau na favorito hang mi dele belos. Ay favorito hang hausin dia. Atau hang barang mas ya. Hawang qualquer cara hawang. Importante bosu. Oke dia kau Obrigado barang. para que mau. No refang na fating o colega sira. Ya. Oke. Hey good people sira dadang na ami na fating ho ita ne visitante ida ne be makahakarak ada dalia na fating ho ita. Mas kala ya no? Iya. Kalan dia Kalian diagnos. dia kalai. Iya, Okay. Uka bela ten uka mai iha fatina ne mai Jose. babaeng ami mahene ho familia, pai, mãe, ami completo. Mahene, mai hang, fim de semana biasa mai hang ne. Oke. Oh, cada fim de semana sempre ini. Sim. Oke, dia uka Hanessa ohin uka sedang visita na fatin cada fim de semana. Itareba ia culinária turismo memang furak tebes memang atrai tebes família não é mesmo domi sempre mais né. Sim. O insan essa jovem ainda uka ni hari kata saya mah kita persiaria ia turismo culinária também. Também te hari fatin ne, fatin emo mai biasa ba atrai ma barak laos Sim. ema local det, mas be turista sira mosoto. Também te precisa hareba casa de banho, liso sira ne, o ingre ta hanti, te tem que arrumar fila fali tal fatin. Sim. Atu ne bele hari ambiente mos dia, atu ne bele atrai liutang ema mai hene. Oke, anta kini hang favorito ia itania culinária turismo ne maksaida. Ini kan Bani- ia buek iya, betul betul sim. komplit maksaida. Boek ko Boek. katupa. Katupa hanya sang hamo favorito hotu. Katupa buek ko katupa. Sim, Anta kasira e cada fim de semana a família sempre mais. sim. E depois menghira uka ni hare hanesan jovem feto timor nebema ka iha Hanoi nebema ka dia tebese lili hanesan pa itani culinária turismo dani. E o insama suka ni a recomendação ba lili parte governo precisa orientar saída. Tamo indo colhendo saneamento, indo colhendo agora saída mas kita percaya tamba itani fato ini também kata atrai do tebes. Sim. Saída mas A percaya dia. recomendação do governo precisa halo casa de banho hene atune emebele ela precisa badoko atbe miker ela precisa badoko tem que levar a casa de banho depois vai tem que estar o lixo atune embela tene só foi fali lixo fatem para itabele cuida na fatem tem ambiente atune ema mai hamos ema la ia acredito para atrair na fatem turistas sim os locais mas turistas temos mais atu bele consumo e tenha hang yene. Oke. Dia ka onsa ukene haremos bahia ambiente hans na bane freshu kala e depois hanes oi amda liana kala online bahia sasana rasa dia kata hambalu importa husi loja. Maybe hambalu produto kala oi onsa ho ukene hareba nebema ho qualidade ho itenia itebele kata ikan ho buat nebema ka natural husi tini tasu timor rasa. Dia gosto vez tamba o hira mai kan sira tuno tena tasa tena depois Sim. kita mai tu consumo kan sira manas fil paling kan dia que teve só então Então onsa mas hareba higiene mos kala. mos Higiene sira prepara mos sira uja da rumah sira passa lima e tare depois sira tau plástico sira ne dia Oke. Oke, got people sira hotu dan memang ka dalia barak ho uka. Hanesan jovem fetura memang ka fai baita kata ka hang ho produto kasir memang ka fresco e ho ambiente memang ka dia teve sino mos bel atrai família sira e no mos emna beta domi cada fim de semana bela uma visita e tania culinária turismo e Praia dos Coqueiros. Pantai Kelap. Thank you. obrigada Thank you. obrigada. Oke.
Happy weekend, let's have fun together. Hey, good people, Sira, ida nembak ede sang ohing, ita percorrendo com a turismo culinária e a praia dos coqueiros. Pantai Kelapa. E nós hakarak ita recomenda ba ita nia jovem Sira ka ita nia família Sira, colega Sira, nebe que mais fatin dane, atau tahu consciência porque do ambiente, patrone para ita nia fatin dane bele sustentável la fatin, nós ba ohing net debe to futuro fale mais. Nós Makanya sebab good people Sira Hotu memang cara visita yang fatin refere, favorita bos Sira fatin toma responsabilidade da ambiente de mereka mos tambah so iterasi com cuida ita nia ambiente de mereka dia, e nós bela trai ita nia turismo Sira Hotu. Los queras. E a next episode Ami seba visita fali ia fatin Thais Market. So good people Sira, stay tuned na fatin ia happy weekend. Let's have fun together. Adeus.